Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Aparem Princess teman-teman. Apa lagi di satu babakan kembali nih teman-teman. Lagi ada ondel-ondel mau ngiping nih teman-teman. Ini lagi persiapan untuk dia joget nih teman-teman, tuh lagi cek sound. Teman-teman ada dua ondel-ondel besar dan dua ondel-ondel kecil teman-teman. Ada yang dipajang juga nih teman-teman. Lagi cek sound teman-teman. Oke teman-teman, bentar lagi kita saksikan ondel-ondel ngibingnya teman-teman ya. Ini lagi persiapan cek sound ya.